Ya akorwa se obugatagatibo mu cyobosongo anene bali bakoro bonchore bwabo asikiduka banyara ko bagweso kelitko lia rero na kogo kerege tambukiro ekemero beli yamagendra yanyara ko bakwene kiwa mona abisiyo mugabano we county Paul Simbarati bakwana munegeta seni Kendizi TV ni go bago kerege tambukiro ko bekerwa na konserwa mache okyasinsemo cyabo cyobonchore lia sabo igolitko lia rero banyara ko bakwenyorera amaigelio higori ekinchera baranyara ko bago kinyo bonchore bwabo bwa kiralitu kwa tumanye muri kyoito Frida Kerubo nechinchera abonchore bagendete kobeka eliokoenekia ngwe kinyabale asokonyora kwabo okwana babwatani korwa se sector yechiduka abatwalege ikaro kya bene nigo baenekia konyora amaigelio naboigo obosemya asekirenga gyokoegendereria ntwabwate semina yogo somya abanyabiasara baito nganga kibagwente gukora ibiasara erinde bibakonya mwaika twanyora mafunzo korwase abakuba baito igo twaroringa ntobwenerete chinga kicho boigoni go bairaniria mbiamono gocheso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase okobalentera amache ase chiro ya daraja 2 askolende bamugania ko baikange na boigo ko basira nigo bagokera obukoleri bwe komiti ye chiro ya daraja 2 asoko basira na boigo kweneke buna obonchiria ngokana boikiranu naende ni gonkoira ngambia mono ase management committee ya daraja 2 ase ngenjo batemire sana amacha atarenge iga matuka etire lakini bono iga naro ngamba gendere gusugurika ngamache ngochari igo twatari ngambia mono nigo naende ngoteba ngambia mono ase egavana yaito arati ase gasengi yagokora ekiagera bono otoreteira amache mambiene ngotoretera ari nekereto getoborete ntobwati bagari buya igorio koremeremo asense moyo munyakerogo bwechiro Shem Onyego nigagokera egetambukero kyababwatani abo asaboria chisekta chinde kwega omubwekano yo hii roho mko nayo kama watu wa maduka nasema iendelee isiwe ati peke yake kwa watu wa maduka masekta zote ambao ni daraja 2 market sifuatilie kuiga mfano wa shops sababu ya umoja na maendeleo ambao wako nayo. Ninaenda kusema hivi, umoja ni nguvu. Hii chama unapoitazama hapa hata kama wanasema ni shops, sio shops peke yake, imeungana na masekta mbalimbali. Kwa hivyo ninaenda kushukuru ule mwenyekiti wa hii chama kwa ile kazi anafanya nzito. Acha Mungu amuelekeze na mpe nguvu ili aweze kuendelesha hao watu na aweze kuongoza kwa njia taratibu. Boigo nigo abagania kubweterana na korwa ebirengere byabo ase boigane kebuna nigo omulembe no botoereru bagerie guikirania obokoleri bya ase chiro ya daraja 2 kiwa Mungu ametujalia uhai wawe wafanikiwe na wawe wanachama wengi ambao sisi kama management pia tutahusika ndani kwa wanachama tushirikiane pamoja tupeane ideas mbalimbali ili ya kuonekana kuwa hawa wana biashara wa maduka wamefanikiwa katika njia moja ama nyingine. Daraja 2 ni mzuri sababu ya amani, sababu ya utunzi mwema wa biashara, sababu ya ukarabisa. Ukiangalia hii shops haikuangi na maduka peke yake. Shops ni watu ambao wameamisha roho zao na mafikira zao kwa shops ama kwa maduka kulingana na sababu ambao waliona na utulivu wako nayo na amani ile wako nayo katika biashara. Nigo abonchereria baenekia gusirana asekulende basegeta abonchereria bande gocha amo na korosia ebyombe ase ogokonyeka amatuko abosio ekerenga gyaito nkeringa ekenene nkeringa ekyokoimokania kimagenderero ase family ne amate abasemi bwana gochase abantu banda abanyabiasara tukunyara nyonye Kenya okorange kwenda yachikungana ne chinse chinde erinde nero yakonyaka igo aso ense ye biasara oika obwatane na abamino igo goiko base kiombe Frida Kerubo, Ndizi TV.